clear tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chi bai le vek u le tun truma chung kar top in care result ngai nom tak te aum no la chung te chu kan clearin kan ngai thla ho anga chu ba ka chuan football thuleng te po thira ngai thla ho na in nei le donang o tun trum chu Santos result atang hian bul tran don ta illa nizana Brazil rama polista inelna lian tak mai in khel mu nom taka Santos lamin point thum lu tak an lo chuaka an king pui mol nei tu lemeira chu sithum fai ngotin an ne he in khela hen neymar khelna Santos lam hiang goal shot trum song panga an neya mol nei tu team lam hiang goal shot trum song paruk an nei ve bok in khel pum pui thira Santos lam an thazoka chak phu jok an chak tila kan sei solin arinum lo ber ome he in khel mu nom tak maya heng goal kan mu ma khop maya in khel tona tang minute ko na leka Neymar siam sak atangin Sores chuan Santos tan ma an hruaina goal aron khunga hemin hu hian Santos lam hian na takin an nor zui zela an thora po sengle tain minute somni pasarina Neymar chung goal moi bi khungin an goal ni na tha takin aron chui luta hemin nu zela po Santos an chungnung hle minute somthum patni na Neymar siam sak atang bokin an goal ma saber khung to Sores chung goal aron khung leya sithum fain ma an hroi der hemi nu hian team patni te innor ton le viang ma se goal dang ero alubel zui talafa Neymar che thadzana Santos nam hian har salatuk lovin ne na an chang zui ta anne ti hian Neymar hi Santos sama a felu le nuwa a che tha khop maya atira soiselte han tok deu thin ma se a quality hi chu alo la thei ngel lo ti a chiang hleya Santos tan hian tumruk in laning goal ni a khung towa midang goal khung tor siam sak tum thum anei der to bok match ruk ain lana goal ruk lu ta ain rol kim tinani chu pui hem tak ane Santos lam kal san taila mi puina kan ngai ven lo ber zinga mi English Premier League lama hen lud le don ta illa kartop in khel monam taka inren ni zanama in khela Manchester United in point khat an lo chuak rama Sydney Fire an nu fola an tran nuwa an king pui mol nei tu Everton nen goal ni ve in pein anin ne tok he in khela hen mol nei tu David Moyes in Colmek Everton lam hiang goal shot trum ko nei targeta shot the trum riat an nei theya Mikhol team United hiang goal shot trum ko nei in targeta shot hi trum thum an nei ve boka first half Everton khel thazokin second half United an khel thavele boka in khel pum pui thira ero team pani te anin tum tok ang reng khop mai Goodison Parka in khela hian atira Everton team an hlau khop maya minute som pakona po an thora sengin dokure siam sak ateng tu naya che tha mai Everton striker beto chon ma an hruaina goal aron khunga United tlar hnunglam ten ti thei an nei lo ani ber mai hemi nu hian Everton team bok van nei le tain minute som thum pathum na an goal ma hroi alu thei na na tho lok mai dokure chonin an goal ni na aron khung leya United team an tal boy le first half ro goal dang alu bel zui talafa second half United team lam hian an game aron thlak dang lam khop maya Everton lam hian ti thei an nei lo ani ta ber mai second half hian United team in an sipur su tuma an nor na an hlothling tange nge ya minute som sari pani na Bruno Fernandes chuan yet som ni vela tangin a chui luta an sipur su thenin goal ni goal khat ani ya United team phurna po aron pethar hle hemi nu hian United team hian an nor zui zela an thora po sengle tange nge minute somriat na Manuel Ugarte chuan an sipur su zona goal aron khunga game borok po anung hle goal dang ero alubel zui tamai lava hun top rol deu thoin Everton lam hian penalty an lo chuaka Ashley Young chan penalty hi a lo chuak amai ro chu video assistant referee endik ani nowa penalty hi suit ani leya United team an van nei hle hun atop zui ngal deu maya goal ni ve in pein team patni te anin ne tok zui bok ti hian Everton hi khel som ni paruka point som thum pakhat nen som palina anom zui sela United team lampo khel som ni paruka point som thum nen som panga na anom zui ve zel bok
poste koklo en kolmek Tottenham Hotspur lampo anonin siam thata United team an hne no an game khelle masak bera an king puimol ne tu Ipswich Town chu goalie goal khatin olsam takin an hne Hey in khelain Spartan Brennan Johnson chung goal ni a khunga Jai Spence le Kulusevski ten goal khat ve an khung ve bok mol ne to Ipswich Town team tan Omari Hutchinson chung goal khat a khung ve bok ti hian table tharbara Tottenham Hotspur lam hi an sang chho ve le ta zel maya Kelsom ni peruka point som thum pathum nen som pani na an chawa Ipswich Town lam ero Kelsom ni peruka point som pasari nen som pariat na relegation zone na anom chun zom ve zel bok in rin ni zan lama in khel nga event loa Arsenal team an tol thluta thunga Liverpool team Umbertura ngai team hi an khingpui an mikhwal West Ham United chon sikhat fain an lo barakhai Emirates Stadium a in khela hian mol nei tu Arsenal hian goal shot tum somni an neya mikhwal team West Ham lam hian goal shot hi tum nga chau an nei thung in khel pum pui thlira po Arsenal team an thazoka tumdanga kan soi ang bokin tlar malama an hriam tok lova hei hi an tuar ati lo thei lo ome Emirates Stadium a in khela hian atira train Arsenal an chung nung zoka hun tha po an in siam nola an hla ngun malmal hle an hla ngun hi tuar ta nge minute somni palina aron one Bisaka siam sak atangin Gerard Bowen chon West Ham tan ma an hruaina goal aron khunga Arsenal team an barakhai chiang hle first half a hian goal dang alubel zui talava second half minute songa parukna Mikel Arteta chon Ricardo Calafiori chu la chuakin goal khung an mamoti a in hria mais Luis Kelly chu ben satrangin alu tir atifu ta chi lova Luis Kelly hi minute samsari pathumna red card manga no chua ania hei hi Arsenal hian an tur zui ta hle atopa hian hun thra anin siam le nola amai ro chu antlar nung ven alongai ve deuh bok nen kim lo zoka khel an ni na hi alanga an du ang tok point an nor thei talawa hei hi tuar zui ta in goal apoimo an khung thei talo ti hian mi khwal team West Ham United lam hian champion tum team Arsenal hi an hne zui ta table tharbara po hin Arsenal hi Kelsom ni peruka point somnga pathum nen pahni na anom zui sela West Ham United lampo Kelsom ni peruka point somthum nen som perukna anom ve zela anchunga United nen point ai nang ta chi bok Indrin ni zanlama in khel to bera Chelsea team po antol thlule thange nge ya an king puimol nei tu Aston Villa lam chuan goal ni goal khatin an lo barakhai he in khela hian mol nei tu Villa lam hian goal shot tum som pani an nei ya Chelsea hian goal shot tum som panga nei thungin in khel pum pui thira Villa lam an chung nung hrata Chelsea team an van doi hle te po ati thei tho in arinom Villa Parka in khel munam tak maya hian Chelsea lam hian bul an tran thazoka goal po an khung ma hle in khel tanatang minute ko neleka Pedro Neto siam sak atangin an attacking midfielder Enzo Fernandez suan ma an hruaina goal thatakin aron khunga Chelsea team olsam takin an chakdo ni te poin alang man first half a goal dang alu bel zui talo nge ya second half a hian Unai Emery chuan Jacob Ramsey la chokin Marcus Rashford chu ben satrangin alu tira atifu hle Chelsea team hian Marcus Rashford hi an ngam lo khop maya ache tapiangin an buai te po ati thei hial ome Marcus Rashford an ven ne lo po an tur ta nge ya minute somnga pasarina Marcus Rashford chon thatak main Marco Asensio watan asiam saka Asensio hian thataka lo chui lutin an sipur sud na goal aron khunga Chelsea team an buai hle an buaina tibel chatur hian minute somriat pakuan na hun top don trepa Marcus Rashford asiam sak thatak atang bokin Marco Asensio chon ma an hruaina goal aron khunga Marcus Rashford aron che tha kan ti kha a che tha thi a chun zoma a hne na an chan theinan po hian a tho hlok hle ti hian Aston Villa team hian sipur ma sa jok ni ma se Chelsea team hi goal ni goal khatin an hneya point thum an lo chuak table tharbera po Villa team hi Kelsom ni pasaria point somni pani nen pariat na anin suan chawa Chelsea team lampo Kelsom ni paroka point somni pathum nen
pasari na anom zui zela vilain Chelsea an phak lo ni point khat chi anita anni chu mai ba ka Chelsea team hi zonin an chak lo ta che bok pathiani zanlama inkhel monam tak goal sari lu na Newcastle United le Nottingham Forest te in matchona Newcastle United lam awan Mizo ka an tanga an kingpui an mikhwal Forest se goalie goal thumin an ne he inkhela hen Forest lamin bul an tran thazo ka goal po alut ma hle inkhel an tran deuh chautin goal kan hmunga la Forest team tan minute rukna Callum Hudson odoi chon ma an hruaina goal arun khunga mairo an hruai rei lutuk lo minute samni pathumna Lewis Hola siamsak atangin Lewis Miley chon Newcastle tan an sipur arun suta hun tampo aliam ma minute samni pangana Jacob Murphy chon ma an hruaina goal khungin minute samthum pathumna Alexander Isak chon penalty train an goal thumna arun khung leya hun rei lo te chungin goal thum goal khatin ma an hruai goal po hi an bel chale ngala minute somthum palina Joey Locasiam sang atangin Alexander Isak chuan he in khela a goal ni na le goalie goal khatama an hruaina goal aron khunga olsam takin an chak don ni te point alang man ma se second half fa Forest team hian na takin an nor leta minute somruk pathumna Chris Suta siam sak atangin Milenkovic chuan an sipur aron su thena hun top ma ret minute som kwana Rainier te chuan an sipur asu then le Newcastle United an boi ta veu maya ma se hun atam tolo awangin Forest lam hian goal dang an khung bel thei talawa awan nei zoka Newcastle an tong ta shram an ne ti hian table thar bera Newcastle he point somni palinen pangana anom zui zela awan doi zoka tang Forest nampo point somli pasari nen pathumna anom zui ve zel bok pathiani zanlama inkhel nga event lo ber champion tum team pahni City le Liverpool te in matchona Liverpool in ne na an changa an kingpui mol nei tu he inel na champion lai Manchester City hi Sydney fain an ne inkhel munam taka hian mol nei tu City lam hian goal shot tum som paruk an nei ya Liverpool hian goal shot tum riat an nei thung inkhel pumpui thira po City lam an thazoka in pass dikong le ball possession po City lam an chung nung zoka point lo chuakonga Liverpool an thata thung Etihad Stadium a inkhela hian atira Liverpool an chung nung khop maya City lam hian an ngam meulo an thora po sengin minute sompalina Dominic Szoboszlai siamsak atangin season kalmeka chetra mai Mohamed Salah chon ma an hruaina goal arun khunga goal alu no minute somthum pasari na Mohamed Salah asiamsak atangin Dominic Szoboszlai chon an goal ni na arun khung leya Szoboszlai a goal lu na siamsak to Mohamed Salah hian tihian season kalmeka goal somthum akhung ba ka midang goal khung tur siamsak tum som ni aneita season kalmeka inel na sang sanga goal som ngalu ta Liverpool tan ain rol ta tinani chu pui hem tak anni second half a hian Liverpool in minute som nga pasarina goal an khunga Curtis Johnson goal khung ma se he goal hi pomsak ani talo thunga Liverpool team in an ui hle hemi nuairo City lam an ronin siam thata thunga game po thunun zokin Liverpool lam hianin an tlar hnung lam ven an ngai poimo ta zoka goal dang alubel zui talo bok ti hian hne na chang team Liverpool lam hi khel somni pasare point somruk palinen achung bera anom chun zom zela an noya Arsenal aya khel khata khel tam chungin point som pakhatin an sang fal ta City lam ero khel somni paruka point somni palinen palina anom zui zela an champion no moi an hum him don lauti a chiang zui bok hei mai baka Pep Guardiola an City ain kol nowa an mola Liverpool an nelo masak ber ani zui tabok Spanish La Liga lama lut vele taila kartop inkhel munam taka he inel na hruai mek to Barcelona 9 point hum an lo chuaka an kingpui mol nei to Las Palmas cho Sydney fain an ne he inkhel a hen Barca tan minute somruk pahni na Dani Olmo chon ma an hruaina goal a khunga minute som ko pangana Ferran Torres chon an goal ni na khung lein Barca lam hian Sydney fain ne na an changa point hum an lo chuak ti hian table thar bera Barca hi
khel som ni panga point somnga pali nen achung bera anom chun zom zel anne Barcelona team Umberto Real Madrid lampo an saka an kingpui an Michael Girona chu Sydney fain an ne he in khela hi minute somni pakhat na Luka Modric son Real tan ma an throina goal ro pui takin a khunga minute somriat pathum na Vinicius Junior chon an goal ni na a khung zui le ti hian Real lam hian in point hum an lot suaka point songa pali nen pahni na omzui selin Masroi tu Barca chu an zui ve sel bok Teibula pathumna Atletico Madrid po an saka La Liga hi chu a hot khop mai an kingpui mol nei tu Valencia chu sithum fain an ne he in khela hin Atletico Madrid tan Julian Alvarez chon minute som pahni na le minute som thumna goal a khunga minute som riat parukna Angel Correa chon goal a khung ve boka Atletico Madrid hian point hum an lot chuak ti hian table thar bera Atletico Madrid hi point somnga pathum nen pathum na anom zui zela an chunga Real le Barca te chu point khat chawin an phak lo anne Antonia Khelmek na Real Betis lam point hum an lot chuaka an kingpui mol nei tu Getafe chu goal ni goal khatin an ne he in khela hin Real Betis tan isco chon goal ni a khunga a goal ma sa zo khi Antonia Siamsak ani nge he in khela hi minute som ko pali na Real Betis forward Anthony Churet kat mga no chu ani bok ti hian Anthony hian Real Betis azom noa Betis tan hian trumruk in laning goal thum a khung towa midang goal khung tur Siamsak trum ni anei ta bok Anthony hi ache thakop maya red card mu ero apoi le Italian Serie A lama lud le taila karto pin khel munam taka masroi tu Napoli antol thua Anking Princess Fabrica sa Encolmek Como lam chung goal ni goal khatin an lo neya Napoli hian masroi tu an ni na an lo zui bok he in khela hen Como team tan asan deu chung goal khat a khunga Napoli defender Amir Ramani chon an lama goal khat atilut pal boka Napoli team tan Raspadori chon goal khat a khung ve bok tihian table tharbera Tihian table tharbera Napoli lam hi pahni na an chuk thla Como team lam hi point somni pariat nen som pathum na an chho thung Italian Serie A hian masroi tu thar kan muta he in na champion lai tho Inter Milan chon Genoa sikhat fain an neya ma an hruai he in khela golam chun hi minute samsari pariat na a Lautaro Martinez a gol khung ani ya teibula ma an hruai nan hi atok zuita anni teibul tharbera hian point somnga pasari nen Napoli chu le pelin achung bera Inter Milan hi an chawa an netak Genoa team lam ero som pahni na an chuk thla thung German Bundesliga lama lut vele ta ila kartop in khel munam taka Bayern Munich in ne na an changa an kingpui an Michael Frankfurt chu silifai ngotin an ne he in khel ain Bayern Munich tan Michael Olise Hiroki Ito Jamal Musiala le Serge Gnabry ten goal khat threw an khunga point hum hlutak an lot suak ti hian table thar bera Bayern Munich hi kelsom ni pathuma point somnga pariat nen achung bera anom chun zom zel anni Bayern Munich Umberto Leverkusen po an saka an kingpui mol nei to Hosenkel chu Sydney fain an ne Leverkusen tan Patrick Schick le Adli ten goal an khung anni tihian table tharbera point samnga nen pahni na Leverkusen hi anom zela khel inzata masroi tu Bayern Munich chu point riatin an phak lo anni League 1 lama masroi tu Paris Saint-Germain po an saka an kingpui mol ne tu Lyon chu goal thum goal nin an ne he in khela hen PSG tan Achraf Hakimi chon goal ni a khunga Osman Dembele chon goal khat a khung ve bok Lyon tan Ryan Cherki le Tolisso ten goal an khung ve anni tihian table tharbera Paris Saint-Germain hian fal takin ma an hruai zui zela Lyon lam hi point som thum parukna anom zui ve zel bok Inkerisa lam kal santaila football thuleng lama lut chho vele donang o tunrum chu Mikel Arteta tang hian bul tran don ta illa kartopa West Ham United laka an tlom hnuah Mikel Arteta chuan champion lo chu kan kuta lova kan kuta lain keini lam chu kan tol thlu zela hei hi thil lomom lo tak anni kan khel dan le result te hian min ti hnual emema no moi choi phuin kan khel lo anni
mo phurna hi atam zok kala dona kan chak lo dan a hin kalom lo ma ka thin rim tak zet ani tin Mikel Arteta chuan asoi Manchester United coach Ruben Amorim po Everton nen anin hne tok nu khan media ten ankom na Ruben Amorim chuan first half a chun in khel ve lo ang mai kan ni ya second half a chi khanin team tak tak chu kan in lan ve ta chau ani first half bi ka kha chuan Everton team khan min ngam ma keini lam ha chun kan lo en ve deuh top ani ber mai second half ai ro kan team khan ni nang takin kan ron khela first half azo khan kanaute ka fui na sa ma training na thadaka anin lan thin thu le chutiang anga khel tur chun kei chun ka fuya second half ai ro kan team ni na ang tak kan muta in ka ria a chu thil lomam tak ani tin Ruben Amorim chuan asoi Manchester United lampoin season kalmek atop huna Son Heung-min chu sengnu antum tur thu tarlan ani hiya Son Heung-min hian tuna khel mek na Tottenham Hotspur a hian season khadai contract ala neya hemi azia bel ma hian United team lam hian sengnu antum do ni hian tarlan ani United team lam hian antlar malam thom chak tumin tran an la meka Son Heung-min po hian United zom a hre lo thu alo soi zau to awangin United lama hian kan hmu mai rin na te po alian ta Chelsea lampoin thuthar an nei vele ta niza nama khan antlar hnung lam thom chak an tum na konga Sevilla tangin Loic Bay chu senglu an tum tur thu tarlan ani hiya French defender senglu tur hian amanza ta po Euro makta doi samthum chu Chelsea hian the chu an tum do ni tarlan ani Sevilla defender hian chu atum thu te po alo soi zau to thina hei hi Chelsea hian an man tangkai thei mai arinom Arsenal le Chelsea lam point thuthar an nei vele ta antlar lai lam thom chak an tum na konga Corinthians midfielder Breno Biden chu anin chu don ta ni in alanga nipui transfer kongka aloin hon vele English Premier League club lian te hian senglu an tumin arinom Corinthians midfielder Breno Biden senglu tur hian a release no se Euro mak ta doi som panga vel a ni hin alanga hetiang za the chuak ngam te chon an senglu thei mai te po arinom Italian Serie A club Napoli lampoin an striker Victor Osimhen manzata an phalnang chu an ron puang chuak ta ni zana ma khanin Napoli lam hian an striker Osimhen mana hian Euro makta doi samsari panga vel an phut thu an soi chiang ta hetiang za the chuak ngam te chon ni pui transfer kongka ain hon huna Victor Osimhen hi an senglu thei arinom ta Tundin huna Osimhen hi Manchester United le Chelsea ten senglu an du thu an lo soi towa atue mazok zok hi chon an senglu mai te po arinom ta Liverpool lampoin antlar hnung lam thuam chak an tum na konga club lian tena an hel ron mek Milos Kerkez su senglu an tum tur thu tarlan ani ya Arne Slotan au thu lo soi to kumsum ni pakhata upa Milos Kerkez hi Liverpool lama kan hu mai te po arinom ni yin team tok lam chun antar lang Kerkez sin du tu anga khop maya Liverpool hian an chan mai te po arinom chho tran ta hle English Premier League champion lai City lampoin antlar lai lam thom chak an tum na konga Bruno Gomes sunipui transfer kongka ain hon vele senglu an tum tur thu team tok lam chun antar langa aman atan hianin pau million somriat panga vel po the chu anin huam ta ni in tarlan ani bok nipui transfer kongka ain hon vele Bruno Gomes si City lama kan hmu theina chance asang ta tinani chu Football pandit na thokmek Paul Merson po aron ngei om khop maya Arsenal team an tom no khan media ten an kom na Paul Merson chuan Arsenal team hi hriat thiam an har khop maya anel pui ber Liverpool an chet sual changin an lo che sual ve zela hetiang zela an kal chuan anni hi pahni na po anom lo mai rin na te po alian chho tran towa anni hian rilu pau khau na le pressure sangam lo na lian tak an neya hei hi an la tur chho zel do ni in ka hria kumin bi ka chon Liverpool hi phak thei an ni toin ka hrelawa Arsenal team hetiang ema an tal boi thin hi makka ti hle tin asoi zui bok Manchester City na an chor that du to lo Kevin De Bruyne po achuak ngei don ti achiang ta kumsom thum pathuma upa Kevin De Bruyne hi San Diego FC lam chon inrem na an nei pui thu ni jang khan antar lang ta ni in PBR football lam chon antar langa season kalmek atop huna Kevin De Bruyne hi
San Diego FC lama ain son don tinani chu ole hati chin hatun tumata ni mai se thlir tu te ha channel min ngai hlut saka in chunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe lum han tan min han lak pui ula thu thar ngai nom tak te nen kanin mu chho le zel don ni